Nakabenta ki khobor ke ba man kasngi subscribe yo Antor News. Kulisibun ne fiba ngi nakalem khobor Antor ngi wan jungo IP ha kan ke cakharap jongpi kading yo khobor hani ke tayo ladap sifang ka jing sak pendik jongpi haki pulit asam honta haki for segat ng asam baki be pi bum sak benda pila witu ka ai kadau na ngaben pa ka jing ker kan ka serka asam no put bagi la pi mangi bro sikatang markan ka de kalenti pinja cikarep hawya na jengker ka jengki le ya cikan mensua kadar ka surok ko siya da kapik up di surok di jeep ba pinkit yaki mar matai nang ne dan tahu asam laker no laker no nadu meno laker ya kete jaka nadu meno laker kajing kemau pi buat jurap ne artaya tami ai dan artaya tang laker hakpor wo ker ukam aji tip ini keling ka ki ko forest jong ka sam kam aji tu mo di ban ker sam aji tip la hakwat ker lawan ker bet hakpor pisuan sini la dan dak ne mo ker dan la dalai phai damiat fitip ba laker ta kadan em ka jing ya kulumar apa jong pi bat ki forest guard jong ka sam kadan em kadan ta nakalong asam ule i bisa kene mikimar mata kun kene ne kene kimar mata kemukeu ki wat ro dang bat kene kene tang ma tu sina pemusar usik kene nunan muncul kene muncul kene ra buat ka sejatang kan klip mat ta ha tu kajing ja kunto mana bawan banyakran banya sungsan mana bawan penyakran ni kata MDC jongga mau tiun si baca semarang bat ki sang KSU nota nak buat listrik dan em dan nak dan buat listrik tapi lah ban ya tu hakisna manusia ba piarap ne piarap hakacung sai dan jing dan ra men chwa dan ra to kadan am ka jinglum khajana ba ya pi kinong rap sene dan ra ngum khajana na te sa phila bunya tu hendak jaka naduk kisnam yu phila song la sa sani phila rap laring sene duk kisnam kat no duk kisnam kat no sinam sijar kan tai spak kan tai pho ha kitu kisnam kini ka klau ne kadang red men chwa lang khamrit te men chwa mana bawon thung ya ni kiding ka thung ka sarkar asam ka thung ka mai kalian na tung ka asam